دناوا یک جی فیچر می به هفته می بر خوابدنا قاشقابلاخ گند قاشقابلاخ لپارزگاه جامبولیا کازاخستانه. اف گند 105 کیلومتران دوری ناوندا پارزگاه جامبولیا. اف گند به کردستان بچوکتیا ناس کرن. جبرکو حسنی نه شینین وی باوایی کی گل کی جوان. دکاریبون پاراسنا زمان و چند خواب کن. دناوا وی گندی ده 120 مالبات نزدیک 120 مالباتان یعنی کرد بتایبتی که هموج به زمان کردی داخلن تدا هنه با آوایی که گل کی جوان پرستنا زمانی خو کرنه آستا خواندواریت وی گندی ده گله کی بلنده جبر ویجی گله کی سیاست مدار تدا درکتنه شینین گند بخود بیشن ام دخوازن سالانه جاره که دو جاران روداو بخود بی دنابا گند مده ام جی بروداورا باخبن بحثا چیروکن خو بکن و بکو امنین اجبیر کرن و همه کس جی بما بزانبن و بزانبن هو چه بسر مهاتی دیدمه که دا کدی سال 1937 حتی سال 1944 شینین بی گندی یعنی جی ام بجن اف گند مخواجی شینین مالباتن کرده دا هاتو بونه یعنی جواره وان هاتو بگو هستن دنابا بی فیچرات چاوه روزاویده هونه جنیز به شینین گند قاشقابلاخ ناس بکن ستپن آسیاناوین افچورن کازاخستان که رژیم استالین سال 1937 و سال 1944 کرد دناو دا سدان نتویان به دار زوره جقافقاسیا و حرم اندن آجود تبون و لی بجه کربون. دماوی سال پیشین اجیان سرگونی دا به هزاران کس تنه جبر او هوای دجوار و نخوشین جاواز مربون. پاشه بشک مالباتن کرد بریار دادن که خواه بسپرین بنتارا وان چیایان که جدور و مینا چیایان آگری و الگزه بلند تبن. جبنتارن چیایان زاگروسه کرد 85 سال بری هاتنا لبنتار چیایان کراتاو که کردید بیجن چیایان رش جوار بونه و اف چیا به همو اردنگاری خواه حتی به دار و درخت و به گیهای خواجه ج کردستان قد فرقی ویندینه اف ریوک بناو دنگ رواز کل کردستان چین کردستان ما زنده بن لوید ریوکی تهدیدن این همان گیهانه نافدارترین گند کردان لقزاقستان گند قشقابلاغه 85 سال بری کرد نبدلی خواه لبر جوار بونه حتی نهاجه جیانه که کردواری لبر بردوامه حتی جرد بیجن به آوائی که نفرمی کردستانه که بچوک قشقابلاغ گنده که شیرینه لبنتر چیاین کراتاو گند ناوی خواه جچم قشقابلاغ ورگرتیه که به قزاقی تی و تیا سریکانیه قشقابلاغ جناوند پارزگاه جامبول 105 کیلومتر دوره شنیان قشقابلاغ به توای کردن و جیان کردواری لی بردوامه. سالن بری گند هین قلبالخ و شنتر بویه. ده چند سالن داویده به دهان مالبات جبر سدمین جدا بارخواه برن باجرن مزن آنجی ولاتندن. ویگاوی لگند دورا 120 مال هنه. در 1937 ساله یه جوت نت ستالین را ناسنامه دنیسه و کی اوی ملتی سرگون که اول گاوک شهر دست ببی و یه بینه به در بازی ترکی بین یه پشتا ترکا بگرن در یاراز بیرم یه جو ستالین پیشی قول نکه پاشه قول دکه دوم اسی مدر باز دوم قول دکه جو تین دخنه واگون دورا گندگش کی دگرن مهنی و کی تین افراد قومستان بیه نخوشی زف پر بیه دکتن بارکش قربیه هندک روی یک روی دو روی یک روی دو قربونه جز کالی قازاق تین دویج نمونه دوی جانم این دا بقاز ورا چیو نه هم ملتی چیو نه هنر نه چیو دا چیو کارم بجین شد شن این دا دخوازن کامیداتوری تین طرفگاه که قشقابلاغ یردبن 37 سالی وردا 38 سالی ورداتر ورا دمینن روداو گرکی اسد سال جارکی سال 2000 به نام مده به حال مچا بود
وان سالن داوی حکومت قزاقستان لگند قشقابولاغ خدمت گزاریه که بر بچاف کریه. ریج باجر تا گند و کلانن گند اسفالت کریه. دهلا آب و الکتریک دا ت آرشه شنین گند نمایه. هین پروژه نوادانیه جه دره دانه. به عرض رشاندن حیوان خواهی کردن او کاراوی دریتی کردنی دا. و زمان ناکات دموکراتی به عیسان هر کسک کدر موجود به کدر خوشاویتی دچه یعنی نکاری بیجی عیسین داشت برای در نکه و نچه کس زوری کسی نکه جماعت اوی دا 100 نفری زیده تر خدمت دولت که به وی گندی 100 نفری زیده تر خدمت دولت که کار دکه خبات که آب اوی ها آب هر مالی در مال هر مالی دا آب هیا اواج مملکت چکیریه ورتا ما باجی دا 15 کیلومتر عرض اوجی هاتی آسفالت کردنی دا جوان 7 کوچی می هبوی 4 کوچه دا عشق هیا عشق تی دانی دا یعنی تو خسوریا وی گندی که ماسیا وی گندی تننده ji Qaşqabulağı astaxandavarî her ji destpêka avabûna gund bilind bûye. Di serî de akademisyen Nadir Nadirov ku bi dehan salan cigirtiya Seroka Akademiya Zanistiya Qazaxistanê kiribû, ji Qaşqabulağı bi dehan profesor û zanyarên diwarên cudayên zanistê de derketine. Ev dibistan nû hatiye avakirin û têra sêsit şagirdan dike. Li Qazaxistanê nerîta fêrbûna zimanê Kurdî di sala 1979 دوی گوندی دا دست پی بویه. مامۆستای پیشین موسای تیمر سال 1930 ji Koleja Pedagojia Kurdî el Kurdistana Sor derçûye. Îrojê mamosteyên ciwan heman nerîtê didomînin. Ev dibistana heyanê destpêkê hatiye çêkirinê, heyanê roja îro zimanê Kurdî bi fermî zarok fêr dibin. Her sal bi sal mamoste têne guartin ez bi xwe bêjim evê sinifê da na ez heftê rojekî saetekî zaroka ji koma duda heyanî pênca fêrî zimanê Kurdî dikim. Ca me xwe me dibistan zimanê Kurdî xwandiye me peyivê Kirillîtsê va. Ev niha Latînî em zara fêrî zimanê Kurdî dikin bi pirtûka Kinyaz İbrahîmov. Li gund mizgefteke nû jê hatiye avakirin. Navenda tenduristiyê û pirtûkxaneyê gund jî çendîn sala xizmetê didin nişêniyan. Biblioteka me de 8973 kitap hene. Kitap ûrsîş hene, qazaxîş hene, kurmancîş hene. Xwendîkarê me hene tên zar dixwînin, merê mezin tên dixwînin. ûrsîş dixwînin, kitaba kurmancî jê tên dixwînin, qazaxî jê. Biblioteka me her mêşe vekiriye, zarê me tên dixwînin, zarê me. Şeniyên Qaşqabulağı debara xwe bi giranî bi ajaldariyê ve dabîn dikin. Li gund zêdetir ji 1500 serî pez û dorê 800 serî dewar tê xwe dikirin. Dora 15-20 pez jî li derveyê gund li goman tên xwe dikirin. Kamşedadî Rûdaw, Gundê Qaşqabulağı, Qazaxistan.